Lao Alabama Reservoir Evanigba TV Apoga Atom Minute Bla Etotutu Ebenya Jin Adelia Penkake Toagbele for Akpe Evebla Evevo Adam Arabe Gahupa Debe Zukomina Jona Adomiabo Lango Nyama Abdi Hlonu Ganato Katabe Wa Ato Nudu Yiwo Pocho Tododo Chidodo Ike Exam Nitwame Afugbe Aye Wumaga Adjana Nefenu Yao Alabana Atan He Nenefa Dolala Yikonya Cholera Pen of Yao Avene Dukumato Maka Ha Neselect the half on Yajamabe Jidwa ana Ghana cedi million alafa de ka posiafe to ike akpa eve bla evevo adrame yewa ade gomebe wa ato ahafe de sukude de fama he kple nududu nyito na deviyo nyakame etu na maka ha wa meto ha wa kpogo mele na nemfe dodo yame na maka nyase gba ha fe enya jomabe ho joti do kwa ngonola DO3 yikenya apato Bismarck Boble Poble ahronu bukula wo kata be wa aga ade ami uba wumu alotanku na wa ayofu alabana ami aten akode anyegba yi aten ahe ejofoku ave ayonya fenya selepe nkola aya pe wadu adum yagbola egbepe anya joma kanya mele egbepe nya jokon vana minyen kwenye Manola Noelen Jineku Nalajonto Sukunya Odojipola Bubuto Haruna Idrisu na Gbedasi Ghana Sukunya Odojipopa Ikenye Ghana Sukunya Ope Kakadeji ga Get Fund Bewa Ado Ghana cedi million alafa de kape Pasiape Bewa Acho Ado Alo Nyahia Tohi Ope Nana Ika Alitile Ghana Dukome Le Dukwame Godo Yi Ade Egome Tope akpe evebla evevo adragbe alebe egbe mopemea enyebe wa anaga yi ano anyida ina nana fema he na nusrola yiwo hia tohio ple wa meto le dukwame bliboto le Get Fund pese yiwo gbo tro asila nu alebe ayi agbale sonya odoji la ikenye bubuto Haruna Idrisu no gbefadem dodo ale nyeljo gbola ope pepe adem le etwa eglobe dodo ya anye agbagba yiwo jidua zebe ya akeke suku dede pe monu popo de anu eye ya ado nusosro yi ahe wamito katande ngo nyamaka edemebe ga home yi nye Ghana cedi million alafa de kafe ga yi wo edodia lepe akpe evebla evevo ade pe Get Fund pe gazaza pe dodo wodia ma de asi pe siape bewa acho ado alo dodo Aglo ha be na pe akpe eve bla evevo adra vado pe akpe eve bla evevo enya yike Dukopa John Dramani Mahama pe ejiduwa sede efma pe yike anabe pe ve sia pe wa ado Ghana cedi million
alafa deka ya be wa acho ado alo hia tohe onti nana be wa ade emode dowo nyenu aye wa ado amayo katam hia lewonu hia tohe lewonu a wa ado do da suku aba fato Idrisu yikanya honorable tagbede edibe malabe wa mwamito nyanya na ado sadope na suku dede pe monu popo o ye wo egbo pe be dodo de jirudwa pe dokuchocho na be ya a na aho amukata de emele dukome egbo pe ha be nyahia to he ma ano manamasi kple wamito nyanya mafia be mon popo mele amareka sibe wa aide suku homo alabe suku de depo ngbedodo na do devi de sia de gbo le nto de sia de me eda nye ntu alo nyonu nenye nyenye kple nonomeo alebe David sia de na akpoko mala na fa suku de ya ma alebe atagasi ha be fifia suku to he wa me bla eto kple boarding school ikanya boarding house bla evo aseke yo me hodome to he adre yo wo de kai na nkuno kple suku eto yo wo de kai na amayo nsese de afuna yo wa pede alebo wa akpede wo pe anu sosro nu yika nanafa amayo a wo enrobe wa ade akpe aseke wa we akpogo mala nanafa dodo ya me alebe suku nya odoji pola ede gbepan ha be wa aji gbesiagbe ndudu na suku vi yo le suku tohiao cho sigi enyi vado Ghana cedi wi aton yipota do jinu enye be wa ana wo ndudu ple agbale so nya ona anyodaji eglo pe be jirudu agapoto doe eklipa be ya apo be no so la o yi yo nu ya tohiole okata wa pona na panu ya ogbono wa akna o pepedan yi hia be wa akpo hana be opa agbala sonya wa na adozodango wa ado wo pontete o katanu aya fanya se makomi agara nya jobuti yikenye be nudu ple atike onti nudo walao alodo fo ipo nudu ple atike nya ogba yikenye food and drugs authority wo eflonu dukwa be wumaka acho nudu ple nu bubu yiwo chi chidodo yi edza ni tole again to me fe apa adeo mo adrao ayi anabe ayi eti gbobe yinya nudu pe dazina no nti nuhram adayike wo adadago acho ivaya nu alebe dofa gbobe yopo am ado yo manyao daka nudu wona nudu lom cho chidodo am ple te pobu yo ogbenu le nyichwa fa chidodo megbe alebe fda dofa ewo ehronu be yo matin akade edibe atike wo alo nudu ma wo pe dedina no alo wo pe nyonyo ji o yo matan kada ji o aye wo ehronu be do hi chidodo a pele wo nudo wo le mogbegla podiwo ji yi nye afoku gande na duko pe lamese aye wo ede emeha be zigadia tidodo fa tiwo twa ti gbegbelo atike o gbedodo bubu ple nu gbagbe vi so yiwo gbla nu le amegbeto kuma yi aten afodi amegbeto fa ndudu chinono kwa ndudu jajra o kata yewo ade egbo alabanya ta ka wo egbo be chidodo ana nudu plechi pe difofo pe afokwa tidejile dukome godo yi na nonoma yiwo aten nudu me
ahe nududu kple dɔlélewo yi ke le dɔléle yi ke le nuɖuɖuwo me kple kɔlera kple dɔléle bubuwo ave ne Ghana dukɔ yi wo eɖe egblɔ ale be ebie dɔwɔƒe hã alo dukɔa ƒe nuɖuɖu kple nunono dɔdzikpɔƒea eƒoe ɖe dukɔa katã nu be woatsɔ nuɖuɖu ɖe sia ɖe yi wodo ɖe sia ɖe yi do tso nene ƒe tsi ɖɔɖɔa me woakoe aƒu gbe eye tsinono yi ke woano hã woakpɔ gbɔ be ele kɔkɔe eɖo aɖaŋu hã be ele be woaɖa tsi yi le ƒe nyonyo me yi nu kaka ɖe dzi me ele o aɖabaƒoƒo atɔ̃ teti hafi azẽ alebe dɔwɔƒea ede dziƒo hã be woaklɔ asi enu kple adzale kple etsi nyui hafi aɖu nu alo aɖanu yiwo tsidɔdɔa gblenu ele hafi yi ke awu dɔlekpuiwo le woƒe lãwo me yi ke ana wo dɔléle aɖeke o. Alebe dɔwɔƒea ebia tso dukɔmeviwo si be woana toklã tso nena ƒe nuɖuɖu yiwo wosusu be wole dzadzram alo wo mamam le teƒewo yi ke etsidɔdɔa egblenu tsoea woana nyanya le yewoƒe dɔwɔƒe yi ke te ɖe wo nu me alo woƒe hadome nyaɖakawo dzraɖoƒe yi ke ete ɖe wo nu me yi ke dziɖuɖua eda asi ɖe wo dzia me ye wo gblɔ kpee be dɔwɔƒe ebie dɔwɔƒe le dɔ wɔm kpikpikpikpi kple dɔwɔƒe yi woku ɖe enu be woalé ŋku ɖe nuɖuɖu yiwo le nuto yiwo me tsia gbenu le ƒe dedinɔnɔ nu eye woawɔ ɖɔɖɔɖo ya ahiã atsɔ akpɔ dukɔa ƒe lãmesẽnyawo gbɔe. Matsɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu tizamia xɔxɔ ƒe dzotsidɔwɔƒe ƒe ŋgɔnɔla yi ke nye DO etɔ̃lia yi ke nye Bismarck Bosu Poble ɖo aɖaŋu na ʋukulawo vevietɔ ame yiwo ne kuna asiʋuwo be woaƒo asa na woƒe ʋuwo woaƒo asa na nene ƒe ami kɔkɔ aɖe woƒe tank me ayɔ fũu yi ke me enyo yi ate ahe dzofɔku ave na wo ye wo eɖe me be nene ƒomevi nuwo dzɔna alebe DO3 Poble eɖe nene ƒe nuxlẽame ya gblɔ eyi me wònɔ nu ƒom le mɔdodowo dzi dedienɔnɔ ŋuti nyawo nana ƒe ɖoɖo aɖe yi ewɔ le xɔƒe dudzikpɔhawoa ƒe axadzi yi eɖi fia be nuwɔna ya eku ɖe asitsa ʋukulawo kple ʋuɖoha vovovowo ƒe dɔdzikpɔlawo nu eye woƒe taɖodzinue nye be yewoado ʋukuku ƒe nɔnɔme yiwo le dedie ŋu ɖe ŋgɔ eye yewoaɖe nudzɔdzɔ yiwo do ƒome kple afɔkuwo dzi akpɔtɔ le edua me alebe eɖe me hã be ne wokɔ ami ɖe gowo me fũu akpa ate ŋu ana amia na akɔ vevietɔ ne yame ƒe dzoxɔ le trɔtrɔm alo nenye be eʋua le zɔzɔm ye edzo afɔku aɖe ate ŋu adzɔ le gaƒoƒo ma me nenema ke hã alebe wòte gbe ɖe edzi ɖe ale yi wòle vevie be woalé amidodo ƒe mɔnu nyuitɔwo ɖe asi me be enye afɔɖeɖe bɔbɔe aɖe yi ana mɔdodowo na anyo ɖe dzi eye wòakpɔ amegbetɔƒomea katã ta kple nunɔamesiwo katã ta alebe nyataka nana ƒe ɖoɖoa enye agbagba yiwo nutoame dziɖuɖumegãwo kple dɔwɔƒe yiwo kpɔa nudzɔdzɔ kpatawo gbɔ le didim be yewoafia nu mɔzɔla yiwo tso mɔxexe ɖe
afɔku kpatawo ƒe mɔnu be nenem ƒe nuyiwo magadzɔ le míaƒe dukɔ me yi ke anye edzo fɔku ye wo ƒo nyata be yewoɖe nenem ƒe dziƒo na ʋukulawo be woanɔ ŋdzɔ wɔ ɖe dedienɔnɔ ŋuti ɖoɖowo nu ne ame sia ame ƒe dedienɔnɔ le dukɔ me. Nakɔ ge ɖe dzeƒe ŋutɔ me alebe ame eve xɔ abi le mɔdodo dzi fɔku aɖe yi dzɔ le Asite to yi dzi afɔkuwo dzɔna le Lower Manyakɔbɔ didukpɔƒe le ɣedzeƒe ŋutɔ me eye kpovitɔ le nu yi gbɔ nudzɔdzɔa etso me kum alebe wole nenem ƒe nu ya me kum atsɔ anya nu yi ke tutu ehe nenem ƒe afɔku ya ve ke afɔkua ku ɖe Sprinter Bus aɖe yi ƒe xexlẽ dzesi enye AS 574017 yi tso Aketeŋ yina ɖe Adidome nu alebe nyatakawo eɖe fia be ʋua dze anyi le mɔ aɖe yi do ŋgɔ na Asite Kev gã fi ke woaxa ɖo yi le Odumase Asesewa ƒe emɔ dzi le Nyitsɔ ke ame yiwo xɔ abi yiwo dometɔ nye ɖevi ene hã wo etsɔ wo yi kɔdzi le St. Martin de Forest Katoliko ƒe kɔdzi le Agɔmanya alebe kpovitɔ yiwo va teƒea kpe asi ɖe nɔnɔmea ŋu eye woxɔ nenem ƒe nya wɔ wotɔe alebe wo eɖo kpe edzi be nenem ƒe nu ya dzɔ alebe nenem ƒe numekukuwo gale edzi yim ke Lower Manyakɔbɔ ŋutɔ me kpovitɔ yiwo ɖo kpe afɔkua dzi na nyadzɔdzɔdɔwɔlawo nya ye wo eƒoe ɖe ʋukulawo nu vevietɔ ame yiwo zã Asite toa vevie ƒe akpa zi gbãtɔ hã xlɔ̃ nuwo be woaɖɔ ŋɖo enye be wole etoma dzi etom vevietɔ le Tidzaɣi ya ne emɔdodoa ƒe nɔnɔmewo va le afɔku me wu. Atso ɖe nyadzɔ bubu dzi na míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo Akosombo Textiles Limited ƒe dɔwɔƒea yi ke le míaƒe ŋutɔme le Aso German ŋutɔme le ɣedzeƒe ŋutɔme le Jin Ada ƒe nuwo ŋu ye wo ewɔ ŋutifafa ƒe tsitrɔdzitsi aɖe tso nu yi wo egblɔ be enye ƒe bla nanewo ƒe subɔsubɔdɔ ƒe nɔnɔme matamedziwo ta alebe dɔwɔlawo do awu dzĩwo eye wo elé agbalẽvi yiwo dzi nuŋɔŋlɔwo woŋlɔ nu ɖo be Akosombo Textile Limited dɔwɔlawo le kukum ɖewo hã eŋlɔ ɖe dzi be ɣeti ewo femahe ye kple Aso Dzema MP mehiã wo nudede nyawo me ye wo alebe ye wo eƒoƒu ɖe dɔwɔƒea ƒe mɔnu gã yi le Akosombo ŋutɔme alebe emegbe wo ezɔ yi Aso Dzema ŋutɔme ƒe sewɔtakpekpea gbɔ be sewɔtakpekpemenɔla gbɔ be yewoatsɔ yewoƒe nyabia sia ayi na dɔdzikpɔlawo alebe eyi Joseph Kudzo Botsoe ame yi nye ŋutɔme ƒe habɔbɔ ƒe agbalẽŋlɔla na Akosombo Textile Limited dɔwɔla woa enɔ nu ƒom na nyadzɔdzɔdɔwɔlawo ye wo eɖe dzesi be Akosombo Textile Limited dɔwɔlawoa wo edo dzi le fetu suewo kple gakpekpeɖeŋu yiwo wo ehe ɖe megbe ƒe geɖe. Le eƒe nyanua dɔwɔlawo ƒe nunyo le gbegblẽm ɖe edzi eye woƒe agbenɔnɔ ƒe asi
agbanono ƒe asiwo le yiyim ɖe dzi ale be eyi nyadzi ɖe me be akpɔwo egba nenema ke dɔwɔla geɖewo hã wo etrɔ megbe ale be wo eyi dzi egblɔ kpe be woƒe fetu yiwo tsɔ ya aƒemea mate ŋu akpɔ woƒe hiahiã veviwo gbɔ gɔ hã eye wo ehe ɖe megbe eye wohe ɖe megbe ɣleti ewo kple edzivɔe nye ya efema hɛ ale be nyagãkawo alo wo eku ɖe nu be wo aɖe kuku na Ghana dziɖuɖua be woalé ŋku ɖe Akosombo Textile Limited dɔwɔƒea nu kpata eye woawɔ nane ale be woagagbugbɔ agbe aɖo dɔwɔƒea be woaga ado axɔ dodoɖedzi yi ke wo exɔna tsã ale be dɔwɔƒea na agakpɔ ŋgɔgbedede ke bubutɔ Godwin Bobobi yi nye dzikpɔlagã na Asojamai ƒe ŋutɔame le dziɖuɖua teƒe xɔ nyabiasawo eye wo eka ɖe dzi na dukɔmeviwo alo dɔwɔlawo katã be woatsɔ woƒe didiwo ayi ɖe dziɖuɖumegãwo gbɔ yiwo awɔ dɔ tso nenem ƒe enyayɔnu na wo. Atsɔ ayi ɖe gbetanyaedzɔ dzi na mia ɣetoɖoƒe ƒe Afrika ƒe ŋgɔyidɔwo ƒe gadzraɖoƒe tsɔ sefa biliɔn blaene bubu yi aɖe $miliɔn 67 na Togodua hena eƒe agbledemɔwo wɔwɔ ƒe dɔ yi wowɔna be yi woyɔna be Promai be ƒe akpa evelia ale be Afrika ƒe ŋgɔyidɔwo ƒe gadzraɖoƒe da asi ɖe nenem ƒe ɖoɖoa dzi le June ada ƒe ŋkeke 21 dzi le Lome eye wo eɖe gbeƒãe le Joda ale be June ada ƒe ŋkeke 29 gbe yi na Afrika ƒe ŋgɔyidɔwo ƒe gadzraɖoƒe ƒe kpekpeɖeŋu bliboa va ɖo sefa biliɔn 60 wo etsɔ sefa biliɔn 20 na zi gbãtɔ le June ewoa me le ƒe akpe 22 me ale be Promai di be ya akpe ɖe agbledelawo nu be woaɖe nuɖuɖu gble geɖe nenema ke hã woakpɔ ga geɖe eye nuɖuɖu na asu ame sia ame le dukɔ me ale be nyagãkawo eɖi fia be woawɔ eya to tractawo mama me kple tsidede agblewo nunana wɔwɔ yi ke emɔmɔ katã woakɔe na wo to nuto agbledeƒewo katã yiwo woyɔ be Semas dzi ale be Togo dua dze Semas gɔme le Karea kple Kpalime le ƒe akpe 23 me eye wo eʋu bubu woaʋu nenem ƒe dɔwɔƒe bubu ale be dɔwɔƒe yawo dzra emɔwo wodzra mɔwo ɖo nenema ke hã wo ehea agbledelawo eye woɖoa aɖaŋu na wo ale be dɔa ƒe akpa gbãtɔ nye mɔawo ƒe ƒeƒle kple ɖoɖo ɖe nuto vovovowo me le June enamea dziɖuɖu megãwo da asi ɖe dɔa ƒe sewo kple mɔfiame ƒe agblenyawo dzi be kpɔ egbɔ be ezɔ nyuie ale be Afrika ƒe ŋgɔyidɔwo ƒe gadzraɖoƒea gblɔ be akpa evelia aƒo nu tso tsi zazã nyuiewu kple nukuwo ƒe kutsetse geɖe nu ale be sefa biliɔn 40 ye nye dɔ yeye yi ke nye 11 ye nye dɔ yeye yiwo ƒe home enye sefa biliɔn 344 ƒe dzesi aɖe yiwo dzi ɣetoɖoƒe Afrika ŋgɔyidɔwo ƒe gadzraɖoƒe da asi ɖo na ɣetoɖoƒe Afrika dukɔwo le Lome ƒe kpekpea dometɔ ɖeka
ke wo ƒonyata be tso ƒe akpe ɖeka tso ƒe akpe ɖeka alafa ɖeka alafa asieke bla adre vɔ etɔ̃ ma Afrika ƒe ŋgɔyidɔwo ƒe adzraɖoƒea zã gayiwu sefa trilion ewo kple nuvi aɖe tsɔ edo alɔ ŋgɔyidɔwo le edua me. Atsɔ ɖe nyadzɔ bubu dzi na mia míaƒe etoɖola kple nukpɔlawo fiagã Ewuare evelia ọba yi tso Benin dua me na gbedeasi dekɔnu takɖea gulawo be woayɔ tɔgbuiwo ƒe ŋusẽwo ɖe amelelawo, adzodalawo kple nuvlowɔlawo, ntaselawo bubuwo nu abe agbagbaɖedze be yewoakpɔ dedienɔnɔ ƒe anyimanɔmanɔ yi le didim ɖe edzi le edzi le edo dukɔ me gbɔ kpata alebe dekɔnu ƒe tadeagulawo ƒe ƒuƒoƒoa ɖe le ọba ƒe fiasa me le Benin ƒe duga me le nyitsɔa be yewoawɔ gbɔgbɔmekɔnu yiwo akpe ɖe edua nu alebe wobe yewoawɔ nene ƒe seyi efiagã ɖe edzi eye gomekpɔlawo do awu yiwo wodona kɔ wɔna nene ƒe kɔnu yawo eye wo etsɔ kpɔɖeŋu gbɔgbɔnuwo ɖe asi alebe wo etrɔ asi le nene ƒe wo ege ɖe fiasa ƒe akpata me afi wowɔ akɔnu sese aha sese mawo le yi ke akɔ ayɔ tɔgbuiawo ƒe gbɔgbɔwo be woatsɔ aƒo fi de nene ƒe ame lelawo, adzodalawo kple nuvlowɔla, ntasela bubuwo le edua me. Nenema ke kɔnu ya kple kplɔ fiagã ƒe mɔfiame yi wòde na dekɔnu nunɔlawo nenema ke nunɔla nyɔnuwo kple gbedalawo katã do ŋgɔ be woagbugbɔ blema mɔnu yi ke yiwo megazazam oa woagbugbɔ nene ƒe mɔnuwo azã na atsɔ akpɔ anyigba ta ado anyi nenema ke hã ye woatsɔ woadze agbagba nenema akpɔ ɖe dziɖuɖua ŋu be nene ƒe dziɖuɖu ƒe agbagba yi dze wole ku ɖe dedienɔnɔ me nyawo ƒe anyimanɔmanɔa woakpe ɖe yewo ŋuti be nene ƒe dedienɔnɔ na anɔ anyi ne dukɔmeviwo katã ƒe dedienɔnɔ alebe woase fiasa ƒe ƒuƒoƒoa ƒe fiagã Osem-Nwanta Igwe Zingbɔ gblɔ be wo edze kamededea gɔme le dedienɔnɔ ƒe anyimanɔmanɔ yi le dzidzim ɖe edzi le Edo dukɔa kple Nigeria katã ta alebe ayelala hunɔgã Clement Edegbe ɖe kakaɖedzi fia be gbɔgbɔme ŋudede nyawo mea ana be nuvlowɔha yiwo do yi ke wonɔ doa dɔ kplikplikplia na aklonu woaklonu le wo nu eyi me Benin ƒe ɔyeba fia Isaac Ojafoɔ Adjei Wanse gblɔ be kɔnu yiwo wowɔna le kɔnuwo ƒe taɖodzinue nye be yewoado ŋusẽ anyigba tso dedienɔnɔ ƒe anyimanɔmanɔ me. Eƒe nya sena kple nukpɔla eya kple bubu aɖewo mi se le egbe ƒe enyadzo me ke enyameyi eva ma agato enyadzo me na mi ake alebe nya ase nyadzo ke le egbe ƒe enyadzo ma eɖo mia gbɔ be dziɖuɖua na Ghana cedi milion alafa ɖeka yi ke wòa aɖe ana ƒe sia ƒe tso
akpe evebla evevɔ adrame bewa atsɔ ahefe ɖe sukudede femahe kple nuɖuɖu nyuitɔ ta na ɖeviwo hiahiã tɔxɛwo le wo nua kple wɔamitɔwo nenema ke amisegbe ƒe nyadzɔdzɔ be dekɔnu subɔlawo yiwo le Nigeria ŋutɔ kple Benin wo eyɔ tɔgbuiwo ƒe ŋusẽwo ɖe nuvlowɔlawo nu le edo nenema ke hã misegbe ƒe nyadzɔdzɔ be xɔxɔe dzotsidɔwɔƒe ƒe ŋgɔnɔla DO3 Bismarck Poble exlɔnu ʋukulawo katã be woagade ami eʋuwo me wòayɔ fũu yi ke elabena ate ŋu ahe nenem ƒe edzo fɔku wo ave ne nenem ƒe ameyɔ yi ke agblẽ le dukɔ hã ŋu hena dukɔmeviwo katã ƒe dedinɔnɔ. Ale ƒe nyase la kple nukpɔla eya ɣe me kɔ eva na mi le egbe ƒe ŋkekea dzi be enyame yi kɔ egbe ƒe enyadzɔdzɔ na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Nuelen Dzineku Nhɔfin.